Tashun Salmos 12. Dios yashkoltayot temacha toh yotane. Hichayal teshun Diose. Koltayabon kahwal melil mayukish macha hunyotan ta tohol. Mayukish te macha lek yotanike. Yaspas baik talot lex opik yayel hauk meto mahichuk te yotanike. Kahwal bulaluk el sok yesim te machatik chep yotanik sok te yastois baike. Melel hich yayalik te bitil ay kehtik tik otik abi yahkoltai bahtik takehtik macek anstois batayalel mantal tahtoholtik shik. Yan te kahwaltik hichlayal te machatik me baitik tak inal sok te pekel ayike yakalik ta utzinel sok yakalik ta akbeyel svokolik hichiun yameshhachon yatik yamekakbey te koltayel te bayel skanohike shi. Te bitik yalo te kahwaltik mayuk bi skapo ta alel hichiutzil koem te bitil mero lekil plata te juke vuelta lekuptesbil ta horno. Te haat kahwal yame akanantayon spisilme ora ya akom tahtohol te machatik utzin wanehetike. Te machatik amenik yashpashahik tabayuk melel spisil ants viniketik yasmulanik te bitik ameneh.